Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudain, kastoy man ti surat ni pagayam tayo Lionel iti Nueva Vizcaya. Ken ka Mang Bianong, umunay ti amin, yabrasak man pa'y tinabara akablao ko kada kayo amin, dramatista ti Lady L Productions. Ilingid naklakuman itinaga na Lionel, nakapagsurat akmay takayat kumana painayon panunutem lode. Pasensya kalakuman no makipagparikot ka dito'y parikot ko takayat ko ti paiwanwan kan ka. Ay sus, no problem pagayam ko. Kastoy man narugyak Mang Bianong. Lionel, apay nga gininom ka abigbigat. Makaalatan to lang ata iti sakit mo iti kastangar aramidam. Nasakit tinagam ko, tatang. Kaya't kung ay papas ti sakit tinagam ko. Apay nga minaya. Adyat mapaspasama kang ka. Tatang. Lene. Anyat sangi tamngay. Awanan bay na babae. Nag-sweet na agchat-chat kanyak. Nga may dagdato na kung kuha na. Dagdagos mata na binasted na. Anya? Na, kurak manunubi amon jay ka-chatmate mo. Kasta matamok, tatang. Ibaga akong ti, I love you. Kinatawaan na kiting. Kung na chatmate kami kanulaan. Kalpasan na. Kinunanadya ako nagchat-chat kan kuha na, tay black na kanon. Agasumay na itatatang. Imbaga klaan I love you, black ka na ako sa'yo. Nagsakit, tatang. Pagamot ko lang kumantawanan pa na babae. Ha? Agtal na ka man, Lionel. Conforme adi mo'y bagbaga. No mabasted ka. Di mo nga gurgurain, dagiti mang busted kang ka. Kasano, katpasa naman namin. Kastalat na ka na yun. Mangnamnama kasungbuatan na, ngamiti-ending, iblagdag. Ay, nakmayata pag-aamot, nagita pa sa tatay. Tol, di kagpulpulkok no mabasted ka. Kasta talaga. That's life ako nada. Si kaman mo tagtawunan iti 40 ka na yun ang mabasted, tol. Namnamag ka makaasawa akong ngumsaan mo't gayam. Nagmayat ti pan nakichat-chat na kanyak. Nag-sweet damay. Ngum na ibaga akong dayat ko. Isardangdan ti makichat kanyak. I-blackduck pa'y dagiti dadoma. Insulto kanyak day tol. Anya nga rod ngay, kasta talaga. Ang mga nusanda kamot a kursonada iso nga i-block da ka. Oh, talaga kiti bastos dagiti kakasta babaya.
Kunamlan asino da kapintasan? Pwa! Sika talaga. San arumbe nga guraam dagiti mang busted kan ka? Pasakit ang dakmat ngamin una yan. Asino ngayon mo ti sana gumura? Agsapula ka talaga iti manggagamod. Tapagamudak man dagita kakasta kita ti babae. Paasa? Imbag kumamot no napintas da? No kayat mo, ikan ka iti chatmate mo. Ang mga nobastidon nakmat da ita. Kalpasan na, i-block na. Saan mo bigbiglaan Kachat mo palaang. Armon pulaang no mariknam nga agayat kakan kwa na. Manot taon na nga day tataol. 22. Nagubing mo tin. Kasla anak kon. Di ka pa agyaman, takapubingan na. No da kayo tagkagasat, sigurado ang makaanak kayo pa iti nga pulaw. What? Apay babaw eh. Saan mo't nga gigiddan nga ipas ngayon na di nga pulaw? Saggay sa lang nga tinawan. Ay. Mabalbalin taol. Oo, sige nga rin. Padasat man nakachat day ta nga ibagbagam. Ay na. Nakaragragsa ka talaga kachat ni Arme. Madlaw iti pa nagchat na kurso na nanakman. Makichatakaklatakan ko na. Tsak bigbiglaan nagdato na kon. Enjoy pa iti makichatmate kan ko na. Lionel, dayta ba ng cellphone mo tisang kakitam? Sapay umisem-isem ka ngagmaymaysa. Magano pagbidutan da ka ngagpala no da sa balya makakita kang ka. Kitkita ang damot niya da kachat ko tatang. Iso nga imposible panunutan da ngagbalak. Apay nga minaya nga umisem-isem ka makichat dita. Inspirado ak lang tatang. Siguradong agmanugang kayon iti mabait no kaskasanaw. Ha? Kasano na ita? Makichat ka laeng agmanugang akaon. Wen tatang. Kastalata na kanayon ti bagbagam tunggal adda kachat mo. Gamintun kwan. Kilaat mo't ngag, pukaw ti kachat mo. Tasaanan nga ag-reply kang ka. I-block da ka pa'y. Ay sus, sa bali da ito yun tatang. Mariknak ngamin na kurso na nanak na Arme. Iso paturayak ama inlabla unay kanyak sakbay nga agdato na kinkwa na tatang. Nagkita kayon ayay ti personal. Saan pa'y? Manot taon nan. 22 tatang. Anya, nagubing mutan. Amunan ti taon mo. Saan pa'y Kung saan mo't nga importante dahi taon-taon tatang. Tinapatag kat kurso na anak. Kana gusto mo't kanyak. Pututak to dahi to iti sangapulo tatang. Ay, agtagtagainap ka malala na kamulagat. Kasano nga gusto kang ka kat di kay pa'y nagkitkita iti personal. Basta tatang. Mariknak ani Army ti talagan para kanyak. Nainlabon kanyak iti chat tatang. Ay sus! Feeling mo lang dayta, Lionel. Assuming ka. Oh, kumusta nga Lionel? Da kayo ka din ginarmay? Saan pa'y? Timing mo't Nagbayag mo time? Nasurugan na talo abula ng kachatmate mo. Maamaka kami niyagpod no sika. Kasanon numabastidak? Ipalapal mo lata Kasano ama-ama makurso na nakamot nga, no di mo mo't ibagat ayat mo? Tol. Agsiglat ka mga numaunanda ka. Narikatan. Ay, di ka mo't agsasaw iti kasta. Sapay na inlabak ka talagan kan ni Arme. Nagbayag nagbalin chatmate ko ni Arme Mangbianaw. Mabuti ngagdaton kan kuana ta ang mga nukalat mat nga i-block nak ket jakon makontak. Agingga nga inturturod kaon tinagdaton kan kuana Mangbianaw. Nagpintas na talaga titimag mo, Arme. Sika ha? Paspasaplugan na.
agpay sumat ngamin. Nagpintas ti timak mo. Sigodan nga amok dayta. Pati pa nag-iisam mo. Nagmaya tadangdanggan. Sika talaga, Manong Lionel. Arme. Sapay ko mata di ka agong ungot dito'y ibagak. Anya nga dayta? Kwa. Ay. Anya nga, ay. Kwa. I love you, Arme. Ha? Day tatipod no. Inturturod kun nga imbaga ti riknak. Taday tamot nga min talaga ti marikriknak para kun ka. Ay ayatan ka talaga, ading Arme. Kunak no gayam lang ti pangibilbilangan kanya, Manong Lionel. Kaya't kang agbalin agayam. Kun agbalin akaayan-ayat, Arme. Pasensya ka na. Ngam gayam lang ti sapsapulan. Saan a father lover? Anya a father lover? 22 na ang titawan ko. Idinto ta 40 tamon. Kasla tatangkan. Awan ti panggap ko ang makiayan-ayat, iti kasla tatangkon. Ha? Sorry. Ngamday tuyan ti maudi a panagsarita ta. Bye. Arme, mabit lang. Arme, awanan. Nagloko na babae. Bastidak manan. Awanan bay na babae. Awanan bay! Hay, Lionel! Anya ka din dayta? Ti feeling na babae. Kalpasan na binasted nak. In black na kam. Isadya ko't masarakan tinagan na. Anya? Dahita ti paglaingan da kita adjust kaya babae tatang. Kalpasan na bastidon dak. I-black dak matin. Kanain lang to nakasta. Rewind. Apa ang masapol nga i-black dak ngay? Katrip da pigilam. Bye-bye am idaa. Kanayon latan ngin insultuan dak tatang. Sana mabalin da ito. Kunak man no na inlabang kang kanya agnagan iti Arme akatyat mo. I-black dak nga rodon tatang. Makitak lang day jay. I-black ko matirupa na. Ha? Kasano da ita? Paturay nga uray la lumitlitam itinalaos abain na no pabainak. Iso nga i-black ko jeropa na tatang. Awanan bay na babae. Damag ko nga adan nobyo ni Arme, tol. Di mo ni palpalagip na dya babae tol. Masurunak lang. Pasensya kan, tol. Nagalas da kita babae. No saan da kumakayat ti lalaki. Saan da kumangarudon nga grip reply Saan da nga iparik na kasla kursunada da ti lalaki. Nga bastidon dalagayam. Kalpasan na, i-black da bay. Ay no, nag-ima sa paghamod da kita akita ti babae tol. Siguro nasaysayat no saan kanya agar Arme ti chat, tol. Anya ti kahit mo asawan? May mayat no agaron ka iti personal. Tapno saan da kanya i-block iti social media. Anya? Amomot nga awan turod kong agaram iti personal. Di kagdanag, tatulungan ka. Agpaisaw. Wen, adayam amok ken kabalasang. Nagkapuday jay iti abroad. 30 ti taon na. Isa saan mo siguro, Tuesday, iti agdaton ken kwa na. Sige man nga raw. Tulungan naktol. Kaya't ko talagang ti mga asawa. Isambot ko mo't ti makaputot iti uray 5 Wen, tol. Mabalin pa'y ang makaanak ni Christy iti 5, 30 pa'y lang mo ti taon na. Christy, iso ni Lionel agayam ka. Hi, Mang Lionel. Hello. Nagpintas ka gayam, Christy. Nagpudaw ka nagtayag ka. Mestizo nga min ti amak Lionel. Half Filipino-American. Kasta gayam.
Isumat la nagpintas ka. Nagbubukil pa'y dagiti bugagaw amatam. Wan, iso na lang ta nagsinada itinak. Agpagay kayo launay, na nataraki mo't ni Lionel agayem ko, Kriste. Ha? Sapay ko mata may kariyak nga agbalin na gayem mo, Kriste. Wan apay kitinasaan ngay. Alang arunan, ag-order tayo na di kanin tayo. Mapisina ko na, chaperon niyo. Nakayawa naklaunay iti panakakita kenne Kriste Mangbianaw. Napintas ngami na talaga. Ngem masurunak mo iti bagay. Tadyak amaw ti agaram iti personal. Ta nairwamak nga agar-aram iti chat kain awag. Nagbalin kami nga raw da nasingad iti tunggal maysa. Ket nariknak nga gusto magkanyak ni Kriste. Kanayon nga raw te, panangkang kantyaw kanyak ti gayem ko, nga agdato na kon kini Kriste Mangbianaw. Anya pilat ororayom ngay, agdaton kan kini Kriste Amang ano mauna ang dakapay. Di ka matagsasaw iti kasta apre mo. Kasano kat nagbayag ka? Inton kon mauna ang daka, agbabawi kang tumanayin. Diyak ngamin amo no kasano arugyak si ka. Kasla matilmon kumot ngamin ti dilak no kasangsango ko ni Kriste. Anya? Sobra mo't daytan. Kahit mo ka na itakuyugan ka no agpudnukan kan kwa na. Ha? Ibagam lang no kasapulam ti back-up ta back-upan ka. Agpaisaw? Wen, si Kapay. Tulungan ka tol. Tapno makaasawa ka mo ten. Sayang day tapulim no saan kang agpaado tol. Pirmi mo't apatara kay Lionel. Wandatang, barang makamanugang kayo iti mabait. Pasyarak ni Kriste ita. The moment of truth da ito yan. Tay baga kung tinabarang ayat ko kinkwana. Ha? Agpaisaw? Saan apalaw aslang dayta? Ni tatang mit. Barang kunak nga raw. Kinapudno na. Diyak pa'y amuno kasano nga ibagak iji balasang tiriknak. Anya? Nagkapoy kamutan. Idinto ta may salaeng akiday ko iday kanina ng mukit. Nagwan adagos. Kasano da ita? Ginidayak lang nga raw. Pagamuan tawen kunanan. Kasta ti kinagita ti kiday ko. Anak ko. Damagak man narod ka ni nanang. Ay, sanan. Damag-damagang pailaang. Sigurado adi na matlaklo nun. Iso adi kan agdamdamag. Ay sos. Aramid yun sa laang mati istoryayaw tatang. Haman! Agpaisaw ti bagbagak. Iso alala ingem ti agarem anak ko. Tadi mo dadaulen ti record ko nung maipapaniti panagdataon. Tasyak lang ti akin record iti kiday lang ket inaklon na kaun ti balasang. Dituyak lang Rorty Baleda Kriste tol. Agtugtugawak diti parangan da. No kalpasan ti 15 minuto sa di ka pa rimwar, agtugtugak ton ta tulungan ka kini Kriste. Nagbayag mo tantikin si minutos. Siyempre, agsarsarita kayo pa imot Ken timingan ti panangibagamit ti ayat mo kan kwa na. Basta 15 minutos, agtuktok ka na. Tapno sa anak mo't nagparang amunang-munang no awanan ta amok nga ibagay ti sangwanan ni Kriste. Anyakit day na kinatukbom daytan. Naglaing kang agdatan iti chat. Sa bali at i-chat ta isurat ko lang. Kasasaok to pa iti balasang iti cellphone kat nagrigat ako nagbalikas. Di nakarkaron iti personal. Alang arunan, ingkag tuktukan ti Baleda Kriste. Adalaman ti rabi ay. Lionel, okay ka laan? Ha?
Uwan, Kriste. Pinagbalin mo mata na kasla nalami sa adanom deta kapem ta inarubub mon. Kuha. Just kay, nagbayag mo tantikin si minutos. Kinunam itay nga adda ti bagam. Anya ka di dayjay? Kuha. Ibagam lang nakasagana ka dumngag. Kuha. Anya mo tan. Apay agnervyosak mo tan. Sapay makais-isbo akong itinervyos ka. Oh, napauli magkamutan. Kuha. Kriste. Oh, anya dayjay Lionel? 5 minutes pa isakbay amal pastikin si minutos. Nagpayagan. Napauli magkamanan Lionel. Kuha. Makamuditan. Kriste. Diyos kay, diyan akong nalapdan. Ha? Lionel, apa yan? Sige, agawid akong Kriste. Baliwak ton ti sumarungkar. Aping arimurkan ka saan pa na ang putikin si minutos. Nagbayag kamat namin nga umunag. Anya di jay? Api kalat nga dati nangsag. Ha? Nabasari ka pantalon mo, tol? Kuha, tol. Nakaisbo ka, tol! Pero may tinervyos ko. Imbag nga rin saan nakita ni Christy ang nakaisbuhak. Kano nagtugawak pa'y iti mabayag iti tugaw ko ang mga nagtadadan. Nakita ko man ni Christy. Just kikit na Ulay, taitan! Tinakmat katawanan na. Tol, sekreto ta kumalang na ito Primo, kababain. Awan, tol, awan. Awan makamoy tinay tol. Sikreto talaan. Kasano nga makasawa no kastoy might. Umunamot tiis, bukan nervyos ko nga garam. Apay nga minamasapol pa ila tagaram tapno makasawa. Diretso asawa ko mga minan tapnawa na di pag nervyosa kan i-block na iti social media. Panginan tumon namin na kita babay tamasapol pa ilang arman na. Nalaos ti katawa ti gayem ko kanyak, idinto ta permi mat aro nga abkaw mangbianaw. Siguro mangbianaw adamatan asawam. Iso maiwanwan nakmot siguro no anya ti sikreto tapno may katinerbiyos ko no daytay agarmak. Naimbaglakit din ta saan at chismoso ni Primo agayem ko. Iso nga awan tinang ibagbagaan na itinapasamak, idi agarmak kumakin ni Kriste. Lumakaya kaw na baraw, mangbianaw. Kaya't kumutan ti mga asawa, ngam kasanungay ang makaasawa ak, kat nervyoso ak might no agdato na kiti personal. Iblakdak mat iti social media no agarmak. Iwan-wan na kumamang bianaw, to'y pagayam mo, Lionel iti Nueva Vizcaya. Umuna iti amin barok, mangbukal ka iti nasaya at akababalen. Ti Biblia ket sawan na ati ayat ket saan an naalas ti kababalin na. Ti nasaya at akababalen ket mangipakita raraemem te sa balay. No pay kasta, tinasaya at akababalen, ket saan akasla
bado dayta nga isuot mo tapno mapahangam laeng tidaduma kahit mabalin mo nga usuban no makaawid kan. Agbalin ka responsable. Ma-turn off ti balasang ka no awan na talgad apang gedam. No kasta nga da magustuam, amwumpay nga muna iti hustaw. Amwum no anya dagiti pagpadaan yaw, ken siyempre kastamuten te nagdumaan yaw. No amumon, addan makapanunot ka kadagiti wagas, tapno mayasideg ka ken kuana. Makigayam, ken agpakapudno ka dita bagem. Iti realidad adda kay kayat dagiti babae daytay napudno iti bukod a bagay. Kan daytay saan naangin wenno napurma. Agpakapudno ka. Sansanam te mangipakita iti effort. Ang mga no adda parikot na ket kasapulan na iti kadkadwa. Rebeng na may saka mapanunot na pagkidawan iti tulong ken mapangnamnamaan ka. Saan mo tultuladan dagiti nay style iti pelikula pampanunutem call wenno asteg. Agarem ka iti wagas adaytay sika mismo. Regular sumarungkar ka iti balayda, ken makinistorya ka iti pamilyada. Old style, kunam siguro, ngam saan? Adapay maamamom iti husto, no maamamom ti pamilyana. Adaw ti agiinarem ita panawain nakalumang kadagiti dadakkel da. No makita ti babae raraemem ken ti pamilyana, sigurado nga adda mapaayat mo. Ken tantanda ng barok, saan basol ti mangipudnaw iti panaggustom iti maysa a tao. Nasaysayaat nga ibagam mismo iti tao nga ay ayatem. Daytay saan nga inaangaw. Ibagam nga ay ayatem. Kastala kasimple dayta. Apay nga na pagbalbalin na makomplikado dagiti bambanag ay sos. Di kagkapoy-kapoy no basetin na boy. May sala nga I love you, no talaga kayat mo. Saan ka agbutbuting? Ta saan basol dayta? Sala agbali na basol dayta, no aglablabas te panang paasam, ngem di mo matgayam kabailan at akderan iti udina. Angem no podno ti marikriknam, apek di na saan? Apay adi mo aminain. Ay, anya ti amaw, ang mga no sikalat urahin na mangipudnaw. Ay. Alright, that's alright. Hala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaranong tayo panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!